ndakuramukije ndetse ngo uhaye ikaze nkubwira ko ari amakuru agezweho yihutirwa cyane ari kuvugwa. Ibintu ntabwo bimeze neza ndetse ku rugamba ku butaka bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Imirwano ikomeye cyane ikomeje guhuza iki gisirikare cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo ndetse n'uyu mutwe wa M23 ukomeje kugenda ukubita usya utanzitse, dore ko byamaze kugaragara neza ko hamaze kwadivansinga mu bice bikomeye cyane byerekeza mu bice by'ingenzi by'iki gihugu cya leta ya Kongo ari byo Kinshasa. Mu murwa mukuru mu nkengero zawo hatangiye kumvikana ibiturika benshi bemeza neza ko biremereye arimo M23 iri kwategurira ibitero bikomeye cyane, aho kugeza kuri ubu ngubu benshi bavuga neza ko hamaze kuraswa ikirokete kiremereye cyane neza benshi bavuga ko ari hafi n'amarembo ya Perezida Antoine Felix Tshisekedi Chilombo Facibeto utetse iki gihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Agahinda gakomeye cyane ndetse n'akazi gakomeye cyane ku barinzi b'umukuru w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Ubu tuvugana bisa nkaho nyuma y'uko iki gisirikare cya leta ya Kongo FARDC kitangarije neza ko ubwirinzi bwacyo bwa D4 uyu ni ubwirinzi ubu ngubu n'ubwirinzi burinda ikirere ndetse kuba cyavogerwa na drone ndetse n'ibibombe n'ibisasi ibyo ari byo byose cyamaze kuba bwakangizwa ku buryo bukomeye cyane. Ubu byamaze kuba ngombwa ko M23 itangira kurekura amakompura aremereye cyane no mu bice bitari bisanzwe biraswamo. Ibi ni ibintu bikomeye cyane byateje inkeke. Kinshasa se yaba nayo yatangiye kwatakwa ikota kuri imvura y'ibi bombe ndetse bisa nkaho M23 iri kwihimura ku buryo bukomeye cyane. Ibi ni ibintu biri bugarukeho ndetse ndibukubwire uko M23 yongeye kwigabiza ibice by'ingenzi by'iki gihugu cya leta ya Kongo, by'umwihariko mu murwa mukuru Kinshasa, ibyo benshi batatekerezaga neza ko bishoboka. Amakuru aravuga neza ko intare za Sarambwe zatangiye kogoga mu nkengero z'uyu mujyi. Ni inkuru nanone zemeza neza ko za Rubaye hongeye kubera ikimeze nkaho arambushi karabutaka. Ubwo ni igisirikare cya M23 cyatanze isomo rikomeye cyane, ubwo bivugwa neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyaje kuba gikora igitero gikomeye cyane cyerekeza hafi n'ibirombe, ariko kandi babanje kunyura ku birindiro bikomeye cyane by'izi ngabo za M23 kugira ngo babashe kuba babahwiragiza ndetse babirukanse amasigamana. Ibintu bitabahiriye M23 yagumye mu birindiro byayo ikomeza guhangana nabo, biza kurangira ahubwo iki gisirikare cya leta ya Kongo gisa naho kirashe mu kirenge. Ni nkako twabivuga kuko ibyo bapanze byose ntibigeze bigerwaho. Ubu tuvugana Rubaya hahise haba ibindi bimeze nkaho ari impinduka zikomeye cyane, uko ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo byari bifitwe n'iki gisirikare nyine cya Kongo FARDC na Wazalendo nabyo bamaze kubyirukanwamo neza M23 iti komfuri mu mutekano w'aya mabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bice biteyemwe abaturage nk'uko bigenda abigaragazwa. Ibintu birakomeye. Ubutaka bw'u Burundi ntabwo byoroshye. Perezida w'igihugu cy'u Burundi asa n'uwicariye intebe ishyushye, nawe yongeye guhatwa ibibazo ku buryo bukomeye cyane na leta y'amajoro. Ibi ndabikubwira, ariko kandi reka mere ku inkuru ikomeye cyane yemeza neza ko perezida w'igihugu cya leta ya Kongo ubu tuvugana umutima wenda kumuvamo. Namakuru agaragaza neza ko Alliance Fleuve Congo uyu mutwe wa M23 wongeye kugaba ibitero bikomeye cyane mu bice bitandukanye byiganjemo ibice by'ingenzi. Benshi baremeza neza ko Tshisekedi ndetse n'ingabo ze ubu tuvugana bafite ubwoba. Benshi bavuga ko ari ubwoba bufite ibyo bushingiyeho, kuko bigaragara neza ko M23 yamaze gusatira bimwe mu bice by'ingenzi. Benshi cyane bavuga neza ko M23 mu busanzwe itigeze igeramo. Namakuru agaragaza neza ko M23 nyuma y'uko itangiye kuba yarasa mu bice bitandukanye ndetse ikaza gukuraho ubwirinzi bwa D4, ubwirinzi bw'ikirere burinda ikirere kuba cyavogerwa n'ibisasu ndetse na drone. Ubu tuvugana amakuru aremeza neza ko M23 yamaze kugenda yogoga ndetse igatangira kuvogagira ibice by'ingenzi by'iki gihugu cya leta ya Kongo, ubwo ni umurwa mukuru Kinshasa. Ibyo benshi cyane batatekerezaga. Mu nkengero z'uyu mujyi neza biravugwa neza ko ariho hari kugurukirizwa utudrone tubi cyane twa kamikazi, ariko benshi bemeza neza ko ari ikirokete cyarekuwe ku buryo bukomeye cyane gihita kigenda gisekura mu nyubako iri mu marembo neza yaho Tshisekedi asanzwe atuye mu murwa mukuru Kinshasa. Haturutse ubwoba bukomeye cyane. Benshi baremeza neza ko ubu tuvugana Tshisekedi ni umwe mu bafite ubwoba kurenza ikindi gihe, kuko bisa nkaho yatangiye kugenda avogerwa ndetse yatangiye kugenda abona neza ko M23 muri bubi ndetse muri bugufi
bugufi. Abasirikare b'igisirikare cya M23 bo bongeye kugaragaza ko nta kibazo na kimwe bafite ndetse bakomeje kugenda badivansinga, aho batangiye kugenda bonona bimwe mu bice by'ingenzi bakegera mu murwa mukuru w'iki gihugu. Bisa nkaho ibintu byatangiye guhumira ku marari. Benshi barakomfurima bavuga neza ko M23 rero yamaze kugera mu ngamba ndetse yamaze kugaragaza ububasha budasanzwe kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo cyamaze kuba nk'igishya n'ubwoba. Amakuru akavuga neza ko ubu Tshisekedi hafi yiwe ndetse atakiri kuhabarizwa nubwo batigeze berura aho M23 yaba yatumye umugabo utetse igihugu cya Kongo atorongerera. Gusa bavuga neza ko akiri kuri ubutaka bwa leta ya Kongo, aho agenda afite zimwe mu nyubako zifite kave mu butaka, ni naho bemezwa neza ko ari kubarizwa. Bivugwa neza ko uyu mugabo yajyanye n'umuryango we, ariko nanone benshi bagashimangira neza ko naho hari hatizewe umutekano mu gihe uburinzi bw'ikirere bwamaze kwangirika ku buryo benshi bemeza neza ko nta yandi makiriro ahari uretse kuza kwemera ibyaje akaza kuba yashaka icyakora. Bitabaye ibyo uyu mugabo ashobora kuza guhungira mu gihugu cy'Ububiligi nk'uko asanzwe abikora mu gihe aba yugarijwe n'ibibazo bikomeye cyane ndetse n'ibitero bikomeye by'izi ntare za Sarambwe zisa naho zamaze kurya Amavubi. Ntabwo byari bisanzwe Kinshasa gutungurwa kuri uru rwego nk'asanzwe habarizwa umukuru w'igihugu. Bisa nkaho M23 iri mu ngamba nshya nk'uko bigaragara. Nanone reka twigire muri Kivu y'Amajyaruguru mu bice nka Rubaya, aho byemezwa neza ko intare za Sarambwe zamaze kugenda zifatamo ndetse zihagarika ku buryo bukomeye ibitero byari byazigabweho n'igisirikare cya leta ya Kongo. Amakuru aravuga neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyatunguwe nyuma y'uko cyari cyafashe umwanzuro wo gukoresha ibibaraga by'umurengera kugira ngo barebe ko bakigarura bimwe mu birombe bya hano za Rubaya, ariko biza kurangira bitabakundiye, ahubwo n'ibice bari bafite babyamburwa mu maherere. Byari ibitero bikoranywe imbaraga z'umurengera ariko bikaba bitero binyuze ku butaka. Aha rero M23 kubakubita non stop ni ibintu bikomeye cyane ndetse biyorohera cyane. Igisirikare cya M23 cyahise gikubita izi ngabo za leta ya Kongo mu buryo benshi bemeza neza ko ari uburyo busa naho bwihutaga cyane. Benshi bavuga neza ko izi ngabo za leta ya Kongo zahise zitatana ndetse zitageze ku mugambi waruzizanye hano mu bice bya Rubaya aho M23 ikontorora kugeza ubu. M23 kandi byemezwa neza ko yahise bambura bimwe mu bice bibiri bari bafite. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo kirimo kirabwera kigerageza kongera kwiregurupa ngo cyubake izindi defense muri ibi bice nk'uko amakuru bigaragaza. Intare za Sarambwe zamaze kurya karungu ku buryo bukomeye cyane ndetse zamaze kugera mu bice zishobora kugurutsa drone zazo zikaza kuba zarasa ibi birokete ndetse n'ibi bisasu biremereye cyane hariya mu murwa mukuru Kinshasa. Bamwe baravuga neza ko ibi byakozwe na drone zo mu bwoko bwa kamikazi, abandi bati ni drone zo mu bwoko bwa CH4. Izi drone zikorwa n'igihugu cy'Ubushinwa. Abandi bakemeza neza ko atari ibibombe byarashwe na drone ahubwo ko ari amarokete yarashwe n'imbunda nini cyane nk'uko bigenda bitangazwa. Ibirometero bigera kuri 7 gusa uturutse mu mujyi wa Kinshasa niho benshi bemeza neza ko ibi byaturutse, aho bamwe bavuga ko atari M23 yaba yakoze ibi ahubwo ko ari abatavuga rumwe na Tshisekedi batangiye gushaka kumwivuna mbere y'uko ahindura itegeko nshinga ngo yongere kwiyamamaza ku mwanya w'umukuru w'igihugu nk'uko yamaze kubigaragaza. Inkuru ziragaragaza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo yamaze gushya ubwoba ndetse aho bamwe mu bahafi be bakomeje kugerageza kumugambanira ndetse bamwe bakavuga neza ko ari M23 nubwo itarigamba cyangwa se ngo ibe yahakana iki gitero. Amakuru aremeza neza ko ibi biri guhuzwa n'ibyo M23 yari yamaze kugaragaza yerekana abasirikare bayo barenga 20,000 bari bafashe urugendo basa n'aberekeza mu bice bivugwa neza ko ari imihanda igana Kinshasa, ariko bamwe bakavuga neza ko M23 uretse kuba yaba yamaze kohereza abasirikare bayo bagiye mbere muri ibi bice, abasirikare bayo bahagurutse mu gitondo mu rukerera rw'uyu munsi bashobora kuba batari bageze muri ibirometero bya kure. N'urugendo runini cyane guturuka muri Kivu y'Amajyepfo mu bice bya Bukavu ndetse n'ahandi za Walikale na Kisangani werekeza hafi na Kinshasa. Mu birometero uba ushobora kurasa rokete cyangwa se n'izi drone zikageraho ku buryo bworoshye. Aha niho benshi bashingira bavuga neza ko ibi bishobora kuba atari ibya M23, ariko abandi bakavuga neza ko hari abasirikare yohereje mbere ndetse bivugwa neza ko bahageze kugira ngo baze kugenda basa n'abategura ikibuga. Gusa igihari nuko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, we yamaze kuba yagerwa amajanja. Bamwe baravuga neza ko uyu mugabo ashobora kwisanga yamaze no kuba yapfa kuko ibirokete biremereye cyane bya
byamaze kugenda bigwa hafi n'ingoro ye. Benshi bakavuga neza ko hashobora no kuza kumvikana ibiturika biremereye cyane muri uyu mujyi w'i Kinshasa. Benshi barabihuza nanone n'imyigaragambyo hamaze iminsi, aho abaturage bamwe na bamwe bari muri diaspora bakoraga imyigaragambyo bavuga ko batifuza Tshisekedi ko yongera kuba umukuru w'igihugu, ndetse bamushinja ubwicanyi n'ibyaha by'intambara, bikaza gutuma hari n'abaturage baherereye mu murwa mukuru Kinshasa nabo bishora mu mihanda. Nubwo bitabagendekeye neza, bamwe muri bo bagiye baraswa n'inzego z'umutekano, ibyagaragaje neza ko Tshisekedi ashobora kuba atishimiwe na benshi muri rusange. Ibi rero byamaze guteza intugundi, imyivumbagatanyo ndetse iperereza rikomeye cyane. Mbese bivugwa neza ko bamwe mu bashinzwe umutekano w'umukuru w'igihugu bamaze kumubwira neza ko hari ingendo zimwe na zimwe ashobora kureka, ndetse byaba ngombwa niwe mu rugo akajya yifashisha inzu yo hasi kugira ngo bize kuba byamurindira umutekano, ndetse bikomeje kugenda bisa naho umutekano we uri mu kangaratete. Biravugwa neza ko aya maroketi cyangwa se ibi bisasu byarashwe ku muhanda werekeza ku ngoro y'umukuru w'igihugu, bisa naho bari bateganyije ko ashobora kuza kuhaca. Abandi bakabivuga neza ko ahubwo ababikoze basa naho bari bari gutagetinga iyi nyubako isanzwe ikoreramo n'umukuru w'igihugu. Aha rero biravugwa neza ko ariho benshi batangiye kugirira ubwoba, bibaza aba hafi bashobora kuba bari gukorana na M23 batanga amakuru ndetse bemeza neza ko ibingibi niba ari M23 yabikoze, umutekano wa Tshisekedi ushobora kuba uri mu kangaratete, ariko waba mu kangaratete kurushaho mu gihe byaba byakozwe n'abatavuga rumwe nawe basanzwe baba i Kinshasa, kuko byose byamaze kugaragara ko bishoboka. Nanone bimwe mu binyamakuru byatangiye gusesenguriza inkuru bivuga ko Tshisekedi ashobora kuba yagambaniwe na bamwe ba hafi ye batangiye imikoranire yeruye na M23, aho benshi bahera bavuga neza ko uyu mugabo ubu ntaho afiteho guhungira uretse kuba yajya mu gihugu cy'Ububiligi, dore ko ariho iyo ibibazo bimudugaritse ashobora guhungira nk'uko yagiye abigaragaza. Haragaragara uruvunganzoka rw'abaturage benshi cyane hafi yaharashwe ibi bisasu, ariko inzego z'umutekano zagerageje kubakumira. Bisa nk'aho abaturage bamwe na bamwe ariko basa naho babyishimiye, bitewe n'uko i Kinshasa bamwe ntabwo bari kuvuga rumwe n'umukuru w'igihugu, bemeza neza ko akomeje kubaryamira, ndetse mu mwanzuro agenda afata, aho bavuga neza ko izi manda zose amaze kwiyamamaza bisa nk'aho nta kintu kizima yagejeje ku ngabo, ndetse yaba n'abaturage n'abasirikare be yakomeje kubashora mu ntambara. Ibi rero bigashimangirwa n'uko abaturage batishimye, ndetse bavuga neza ko batifuza ko yongera kubayobora, mu gihe we avuga neza ko akiri guhangana n'ibibazo by'intambara nabyo bamushinja ko byamunaniye gukemura, kuko yatsinzwe akamburwa imijyi igiye itandukanye na AFC M23 kandi bakayimwambura mu bihe bitandukanye. Ibi rero nibyo bikomeje kugenda bishyira igitutu kuri Tshisekedi. Kuri ubu ngubu benshi bemeza neza ko yari yivuganywe, ndetse bikemezwa ko ntaho bigiye isaha n'isaha ashobora kumvikana inkuru mbi i Kinshasa ituruka ku mukuru w'igihugu. Biravugwa neza ko M23 ikomeje imigambi yayo ndetse n'urugendo rwo kwerekeza i Kinshasa nk'uko byagiye bivugwa, ndetse bigashyigikirwa n'umugaba mukuru w'izi ngabo za Alliance Fleuve Congo M23, ndetse Generali Emmanuel Nziramakenga uzwi nka General Sultani Makenga wakomeje kugaragaza neza ko gahunda bafite ari ugukuraho iyi leta y'abaginga, ndetse bakabikora mu gihe cyihuse cyane. Ibiturika biracyumvikana mu bice bitandukanye, yaba naho M23 yarekuye mu bice bya Minembwe na Mikenke, amadubu arakirwanaho, ndetse bivugwa neza ko na M23 iri kubafasha guhangana n'ibitero bigamije kurimbura Minembwe. Ibi byose bimwe bavuga neza ko ariyo ntandaro yo kurakara, ndetse bakagaragaza neza ko M23 icyo yakora cyose ubu ngubu cyahabwa agaciro bitewe n'ibyo ikomeje kugenda ikorerwa. Irapangwaho kuraswa umunsi ku munsi, nayo ikagerageza kwirwanaho. Intare za Sarambwe zongeye gukubita zitababarira. Ubu tuvugana icyitwa DU4 cyangwa se D4. Izi ni systeme zisanzwe zirinda ikirere ndetse zirinda umutekano. Ngira ngo murabizi ikoranabuhanga ryageze mu gisirikare ku buryo usanga hari systeme zitandukanye zishobora kurinda ikirere, ku buryo drone n'ibisasu bishobora kuza kuraswa muri icyo kirere bishobora kuza gukumirwa, ndetse bigahita bimirwa bikaneterezwa ku buryo bukomeye cyane, kaho nta byarashwe bigashanyagurwa
gusa bikagirwa ubureti. Ubu tuvugana icyitwa D4 ni system ikomeye cyane yarindaga ikibuga cy'indege cya Kisangani hariya mu ntara ya Chopo. Ubu tuvugana ndetse n'ibindi bice bitandukanye. Iyi system yose aho ikoreshwa mu gisirikare cya leta ya Kongo mu 2023 yamaze kuyangiza kuko bitangazwa. Noneho leta ya Kongo yashyize yemera ko yakubitiwe ahareba inzega n'igisirikare cya 2023. Ibinyamakuru rutura byose byamaze kwandika kuri iyi nkuru ndetse byemeza neza ko igisirikare cya leta ya Kongo cyamaze gutungurwa ku buryo bukomeye cyane, aho 2023 yarashe ububwirinzi bw'ikirere bwo mu bwoko bwa D4. Kugeza kuri ubu ngubu bikaba bisa nkaho ubuyobozi bwa Tshisekedi buri mu kangaratete nk'uko bigenda bitangazwa. Namakuru avuga neza ko ubu tuvugana rero ubwirinzi bwa D4 wabukonegitinze systeme zirinda ikirere yaba hano Kisangani mu ntara ya Chopo. Ngira ngo urabizi neza ko ikibuga cy'indege cya Bangoka ahangaha ni Kisangani niko benshi bahita mu ntara ya Chopo. Ahangaha hamaze gusenywa ku buryo bukomeye cyane 2023 yari ikurikijeho kuba yaharitura ndetse ikaza gusenya systeme ya D4 irinda ikirere. Abari hakurya za Warikare, abari mu bice hafi na Rubaya, ndavuga ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo mu birometero bigera kuri 62. Aha ni kure cyane uturutse za Rubaya. Aha hose ngo ubwirinzi ndetse na za Kinshasa bwamaze kwangizwa kubera ko buba buri systeme imeze nka Siri. Ubu tuvugana bisa nkaho ikirere cya Tshisekedi ndetse na Kinshasa muri rusange hambaye ubusa, warasayo yabasiga abacyucyuye. Byagenze bite? Ese 2023 yabipanze ute? Iyi systeme mu by'ukuri irinda kuraswa ni gute yo yarashwe ubwayo? Ubusanzwe iyi systeme ifite ubutumburuke igomba kurindiraho ndetse igomba kuba ikontoreraho ikirere. Abayirashe bayegere ndetse bayirasa ku buryo bukomeye cyane batifashishije izi drone ndetse aho bakoresheje imbunda ziremereye cyane zirasa amarokete. Ni inkuru zigezweho turi bukubwira, ariko uraza kwihanganira ikijyanye n'ijwi ritarimo rivuga neza bitewe n'iyi nkuru itugezeho, tugahita twihutira kuyibagezaho aho duherereye aka kanya ndetse hakaba humvikana ibimeze nk'imiyaga. Ariko muraza kumva inkuru nyamukuru nyine ndetse biraza kugenda bikosoka nk'uko byamaze kugenda byumvikana. Ndakubwira neza rero ko ubu tuvugana iyi systeme y'ubwoko bwa D4 ndetse yamaze kwangizwa. Ubu tuvugana ngiye kukwereka impamvu zigera kuri enye Tshisekedi n'ingabo ze bakwiye kumakinga attention ndetse bakagira tasi ikomeye cyane muri iyi minsi mu gihe batarabona indi systeme yo kurinda ikirere. Ubu tuvugana intambara zigezweho zose na 2023 ngira ngo murabizi mu mujyi wa Goma ifite ubwirinzi bw'ikirere ndetse yamaze no kuba yakurura ubundi bwirinzi bugendanwa buba buri ku bimodoka bimeze nkaho ari tanka z'intambara. Ibi twabibabwiye mu nkuru yatambutse. Ubu ngubu rero hagezweho ikimeze nkaho ari ubwirinzi bw'ikirere bitewe n'uko intambara yajemo tekinoloji hakoreshwa amadrone ndetse n'ikirere kurusha ku butaka. Ubu tuvugana rero bisa nkaho Tshisekedi aba ari mu nzu yo hasi cyangwa se mu nzu muri safe house, mu nzu zo munsi y'ubutaka kugira ngo yirindweho kuba yaraswaho n'izi drone. Benshi bemeje neza ko 2023 mukurasi izi drone bifite target yuko ibishobora guhita bitangira kubombarida ku buryo bukomeye cyane ahaherereye bamwe mu bayobozi b'iki gisirikare cya leta ya Kongo yifashishije izi drone, kuko nta bwirinzi biba bisa nkaho ari nko gusakambura inzu imvura ibigomba kugwamo uko byamera kose mu gihe yabiguye. Ubu tuvugana rero bisa nkaho Tshisekedi nawe ari hanze kubera ko ubwirinzi bwa D4 nkuko tubikesha ibinyamakuru bikomakomeye byandikira ku butaka bwa hano muri Kongo ndetse no ku butaka bw'u Rwanda bisa nkaho bwamaze kugenda bukomfirima ndetse na leta ya Kongo yamaze kwerekana neza ko 2023 yifashishije ibibunda biremereye cyane bya BM24 Combat byamaze kugenda bisenya ubu bwirinzi. Hagaragaye ikimeze nkaho ari ikintu cyubatse nk'ikimodoka kiriho ibimeze nka anteni n'iminara bikomeye cyane byamaze kuba bicikagurika ndetse byasenyaguye ku buryo bukomeye cyane nk'uko byagiye bigaragazwa. Benshi mu barwanyi b'igisirikare cya leta ya Kongo basa naho bamaze kuba birukira mu ndake kuko bavuga neza ko ubigikurikiye hari ugutungurwa n'ibitero bya za drone bikomeye cyane bya 2023 bibagiraho aho bari hose nk'uko amakuru
amakuru agenda bigaragaza. Ubu tuvugana ubwoba ni bwose M23 yamaze kwa advancinga niba ikirere cyambaye ubusira profita ibacaneho umuriro mu gihe izi systeme kuzestra ndetse no kongera kuzikora biba bisa naho bigoye ndetse binahenze. Tshisekedi rero ubu tuvugana yananiwe guproteja ubu bwirinzi kugeza ubwo buje kwangizwa ku buryo bukomeye cyane, mu gihe benshi cyane batangiye kugenda babyegeka kuri bamwe mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bagombaga kuba bari gukavaringa ibi bice ndetse baje gutungurwa ku buryo bukomeye cyane. Ubundi aherereye iyi systeme abagomba kuba harinzwe kurusha ahandi hantu hose, kuko uwaharasa uretse ko ashobora kuba hegereye ubundi kwarasa ntabwo bikunda kuko ni systeme nyine ihangana n'ibisasu ariko akenshi biturutse mu kirere yaba ibya drone ndetse n'ibindi n'amaroketi atandukanye. Abaharashe rero bivugwa neza ko bari bahegereye ndetse bahareba ku buryo bisa nkaho ari ibintu byari byapanzwe. Ese hari umugambanyi muri FARDC? Ibi nabyo turaza kugenda tubimenya kuko leta ya Kongo ntabwo iragira ikibivugaho uretse kugambana ndetse nta n'ikindi iragira aho itangaza uretse kuvuga neza ko yamaze kwangirizwa ubwirinzi bw'ikirere bwo mu bwoko bwa D4. Ibintu birakomeye cyane, ni ikikango ikinshasa n'ubwoba bukomeye cyane. Ubu tuvugana bivugwa neza ko abajenerali bakomeye bose bari kubarizwa mu ndake mu rwego rwo kwirinda kuba baraswaho na drone ku buryo butunguranye. Tshisekedi nawe bivugwa neza ko yarari ahasanzwe akorera akazi mu ngoro y'umukuru w'igihugu ikinshasa mu murwa mukuru. Akimenya iyi nkuru bahise bamubwira neza ko batamenya icyayikurikiraho, agomba kwidengesera ndetse agatangira kuba yakifashisha safe house mu gukora akazi ke ndetse akaza kwirinda ingendo za hato na hato kuko ashobora gutungurwa mu gihe iki kirere kitaratunganywa ngo ubwirinzi bushya bwongere kuboneka. Ni operasiyo ikomeye cyane, operasiyo karabutaka wa M23 yongeye kwigabiza ibi bitwaro. Bivugwa neza ko abasirikare b'u Burundi bari baprotokoye cyangwa se bayoboye bakoreye korutege izi ntwaro ziremereye cyane. Ibi bitanka by'intambara bigera kuri 3 byari bishoreranye, benshi barebaga ibisasu biziritseho hejuru bakibaza aho bizaraswa. Neza bumvaga neza ko hashobora kuba hagiye guhita hahinduka amatongo. Ibi kandi ntabwo byari kure y'ukuri, ahubwo M23 yakoze operasiyo ikomeye cyane ibasha kubihagarika ndetse biburizamo nk'uko benshi cyane bamaze kugenda babibona. Namakuru agaragaza neza ko igisirikare cya M23 cyakoze akazi gakomeye cyane ko kuburizamo ibi bitero ndetse bisa nkaho byari ibitero bikomeye cyane byateguwe, ariko M23 yateze ambush ibi modoka by'intambara itirasa byihuse cyane ikoresheje imbunda ziremereye cyane. Abari ba protocol izi ntwaro nuko abari bari muri ibi modoka by'intambara babitwaye bo byari byoroshye, nta kundi guhitamo, bagombaga gusohoka bamanitse amaboko. M23 kandi bivugwa neza ko yahise ishimuta ibi bitwaro, ariko bitewe n'imirwano yahise habera bivugwa neza ko ikimodoka kimwe cy'intambara cyari kiriho ibi bibombe biremereye cyane nk'uko byagiye bigaragara, bisa nkaho cyamaze kuba gitwikwa n'ingabo za leta ya Kongo kugira ngo kitaza kugenda gishimutwa hamwe n'ibindi. Bivugwa neza ko M23 yarenganye ibi bitwaro ndetse bikagaragaza neza ko yari yamaze kwitegura, isa naho ifite amakuru kuri buri kimwe kiri guturuka hakurya ku butaka bwa Kongo ndetse n'u Burundi, dore ko M23 izi nzira isanzwe izizwimo mu kuhategera mbushi ku buryo bukomeye cyane. Intwaro z'intambara zituruka ku butaka bw'u Burundi aha zishikira ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye. Tshisekedi akaba ariho azinyuza zikaza zigaragiwe n'ingabo z'u Burundi ndetse n'ingabo za leta ya Kongo, ndetse ibintu bigaragara neza ko bisa nkaho iyo zikinjira kuri uyu mupaka wa Kavimvira M23 bifite amakuru kugeza zigeze aho igomba kuza kubatangirira. Ni inkuru zateye ubwoba igisirikare cya leta ya Kongo bitewe n'izi ntwaro. Nk'uko bigaragara ni ibitwaro biremereye cyane ndetse bishobora kurasa mu bivunge by'abasirikare ahantu ibintu bigacika. Ibi kandi bigaragara nka bimwe biraswa ku musozi neza ugahinduka inkangu. Ubu tuvugana biri kubarizwa mu defense za M23, nagahinda gakomeye cyane ku gisirikare cya leta y'u Burundi na leta ya Kongo. M23 ibafashe izi ntwaro nta n'ikibombe na kimwe bakoreshejeho, ndetse bisa nkaho ari ibintu byari byarateguwe na M23 isa naho yumviriza amakuru y'ubutasi ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo n'ubundi mu minsi ishize Tshisekedi yatangarije bamwe mu bayobozi bakoranye inama ko
M23 yagiye yumviriza binyuze mu butasi ndetse na systeme bataramenya, ikumviriza amabanga yabo ndetse ikaza kugenda imenya ibyo bari gupanga ndetse n'ubwino bwabo. Benshi bemeza neza ko bishobora kuba ariko byagenze niba koko hatarimwe abagambanyi mu gisoda cy'u Burundi cyangwa mu gisirikare cya leta ya Kongo bahereza M23 amakuru. Ni ibintu byagaragaye ndetse benshi bavuze neza ko byateye benshi cyane kwibaza uko iyi operation yateguwe ku buryo M23 iza gutegera izi ntwaro mu bice n'ubundi dasanzwe kontrola. Bisa nkaho yari yamaze kwitegura ndetse yabipanze kandi ikabikora ku muvuduko udasanzwe, kuko kurasana kwamaze iminota itarenze 20 gusa n'ubundi uretse indi minota igira nko ku 10, aho M23 yageze ikitambikwa n'imodoka. Bivugwa neza ko ari ikamyo yari hatambitswe n'igisirikare cya leta ya Kongo kugira ngo M23 ize guturukwa inyuma ndetse izi ntwaro ntize kuzitwara. Ibyaje gutuma nimwe muri izi mbunda ziremereye cyane cyangwa se zitanka z'intambara itwikwa bayiturutse inyuma. Ibi kandi byahise bikemuka M23 yitwarira intwaro bitayigoye. Ubu rero ubwoba busigaye ni bumwe, ni ukwibaza ingabo za leta ya Kongo ziraza kubaho gute zihangana n'ibi bitwaro biremereye cyane zari zizaniye, maze bikaza kurangira aribo bagiye kubirashishwa. Ni agahinda gakomeye cyane. Bivugwa neza ko perezida w'igihugu cy'u Burundi yahamagaye igitaraganya perezida wa Kongo amubwira ko yakiriye raporo ituruka ku basirikare bakuriye urugamba ku ruhande rwe ndetse ku butaka ariko bw'u Burundi, bamubwira neza ko bahuye n'isanganya intwaro zashimuswe ndetse M23 yazitambitse ikaba yamaze no kuzicakira. Benshi bahise bavuga neza ko uyu murongo wa telefone bavugiragaho waje kugenda wumvikanaho amajwi y'abandi bantu bataramenyekana. Bivuga neza ko bashobora kuba aribo bagize uruhare rukomeye cyane mu kuba izi ntwaro zanyuruzwa, ariko benshi bivugwa neza ko babarizwa mu gisirikare cy'u Burundi. Ibi rero biravugwa neza ko ubutasi bw'u Burundi bwamaze kugenda bukurura amajwi ya bamwe mu basirikare babo bakuru. Byemezwa neza ko aribo babashije kugambana izi ntwaro zikaza gushyirwa mu maboko ya M23. Nubwo habaye imirwano ariko bisa naho hari ibintu byari byiteguye ku buryo bukomeye cyane, kubureye ko M23 ntabwo yigeze igorwa ku buryo bufatika, kuko izi ngabo za leta ya Kongo ntabwo zigeze ziba na backup cyangwa se ubufasha buturutse ku ruhande, ku buryo M23 yagombaga gushimuta izi ntwaro neza nk'izatse abasivile. Ni agahinda gakomeye kuri ubu. Biravugwa neza ko Tshisekedi nta yindi shu afite nyuma y'uko muzarubajya drone ze zo mu bwoko bwa CH4 zamaze kugenda zihanurwa. Nanone muri Kivu y'Amajyepfo amamodoka y'intambara biremereye cyane byamaze kugenda bimwamburwa. Agahinda gakomeye cyane kuri Tshisekedi n'ingabo ze, mu by'ukuri bakomeje kugenda baburira epfo na ruguru. Urugamba aho rugeze ubu ngubu ni hahandi umwana rero nyina ntiyumve nk'uko bamwe bagenda babivuga, ariko kandi bamwe bemeza neza ko iki ari cyo gihe cyiza kugira ngo Tshisekedi yemere ace bugufi asabe M23 kuba bakicara ku meza y'ibiganiro, kuko urugamba rwaramutsinze diplomasi ndetse na politike naho baramutsinze, uretse ko nta na kimwe asigaranye kugeza kuri iyi nshuro. Uko amarira ari yose kuri perezida w'igihugu cya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo Antoine Felix Tshisekedi Chilombo, watanze itegeko ku basirikare be ryo kwataka ku buryo bukomeye cyane, ndetse ngo aho bifuzaga gusubirana ibice bya Rubaya bisanzwe bibarizwamo amabuye y'agaciro, ibintu bitabakundiye na gatoya. Ibintu ntago byoroshye. Nanone ndahita nkujyana hafi n'umujyi wa Goma, haravugwa ibitero biri gupangwa neza n'icyo benshi bise itsinda ry'ingabo ngo ribarizwa muri parike ya Virunga. Benshi bamaze kumva amasasu makeya avugira muri iyo misozi, ariko byamaze kumenyekana neza ko intare za Sarambwe zamaze kubasangayo zikabacucumirayo ku buryo bukomeye cyane. Ibyemezwa neza ko nta kongera kumva amasasu yumvikana muri iyi misozi ya Virunga, aho bivugwa neza ko ari FDLR ifatikanyije n'ingabo za leta ya Kongo bageragezaga kumanuka bagerageza kuza mu nkengero z'umujyi wa Goma, ariko baza gusanga muvoma yabo yose irazwi ndetse bahita bacanwaho umuriro ku buryo bukomeye cyane, aho binavugwa neza ko M23 yakoresheje ibikompura biremereye cyane kugira ngo ibakubite ndetse ibatwike batatanye. Ibi ndabikubwira ndite nanakujyana muri Kivu y'Amajyepfo neza
neza hafi n'umupaka w'u Burundi na Kongo ahongeye kubera imirwano ikomeye cyane ibyaje gutuma hagaragara imirambo y'abasirikare batandatu b'igisirikare cy'u Burundi. Ibintu birakomeye cyane na Minembwe hakomeje kumvikana ibiturika biremereye cyane, twirwaniye ikomeje guhagarara mu birindiro byayo bisa nkaho ingabo za leta ya Kongo zananiwe kuri iyi nshuro. Ikaze nkubwire byinshi cyane, ni inkuru rero zisobanura ko igisirikare cya leta ya Kongo cyabashije gukora ibitendo karabutaka ku mirongo y'imbere ku rugamba. Ubu tuvugana M23 binyuze mu itsinda rikomeye cyane ry'abasirikare bayo bashinzwe gukoresha ibijyanye n'ikirere, ndetse ubwo birumvikana n'abagurutsa drone kandi bashobora no kuzihanura no bifashishijwe muri tekinike idasanzwe. Bivugwa neza ko ariyo guhanura izi drone zo mu bwoko bwa CH-4, drone mbi cyane ku rugamba. Izi kandi zitandukanye na drone zisanzwe zikoreshwa zo mu bwoko bwa kamikazi, zimwe bazirikaho ibisasu zikaza maze zikabituritsa zigaturikana nabyo. Izi so siko bimeze, izi ni drone ziza zigakurura amakuru, zikaba zarekura ibisasu biremereye cyane, ibibombe, ndetse zigafata namwe mu mashusho n'amajwi, aho ziba zishobora gukoreshwa mu buryo bugera kuri bune butandukanye, yaba kwataka, ubutasi, ndetse no kurasa umwanzi, gukurura amashusho n'amajwi. Ibi byose bakaba babikoresha izi drone. Aha rero niho M23 yatangiye isomo rikomeye cyane, hanura ebyiri muri zo hano Rubaya, ibintu bihita bicika. Ubu tuvugana igisirikare cya leta ya Kongo gisa n'icyamaze gucika umugongo binyuze mu matangazo yagiye agaragazwa, aho benshi bemeza neza ko ari agahinda gakomeye cyane muri iki gisirikare nyuma y'uko izi drone zifashishwaga zimaze guhanurwa. Agahinda benshi bavuga neza ko akenshi gafitwe na Tshisekedi kugeza kuri ubu ngubu usa naho yamaze kujya kuri pressure ku buryo bukomeye cyane. Imirwano yo irakomeje, benshi baragaragaza neza ko Antoine Felix Tshisekedi Chilombo ibi yari yabikoze mu kugira ngo ingabo ze zize kugira imbaraga zikomeye cyane zice ku butaka no mu kirere maze zatake M23 muri ibi birombe bya za Rubaya ndetse n'ibindi bice bashaka kwigarurira, ariko bisa naho bitabakundiye na gatoya. M23 yamanuye izi drone zirashya zirakongoka neza nk'uko byakomeje kugenda bigaragara. Nta mapiese y'izi drone washoboraga kubona uretse uduce ndetse n'ubuvungukira. Gusa abazibonye zihanuka bo bitewe n'uko izi drone aba ari nini babibonye ndetse bakoma amashyi bavuga neza ko iki ari igitego kindi. M23 yongeye gutsinda iki gisirikare cya leta ya Kongo. Induru zirimo ziravuga rero, benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bongeye kugaragaza gucika intege nyuma y'uko izi drone zihanuwe. Ubu tuvugana Rubaya umutekano ni wose, amahoro arahinda, ndetse bisa nk'aho igisirikare cya leta ya Kongo kwatakisha intwaro zo ku butaka muri ibice byabaguye bitewe n'amadefense akomeye y'igisirikare cya M23, dore ko hamaze no gushyirwaho amabariyeri. Nta musirikare w'igisirikare cya leta ya Kongo ushobora kuza kubona uburyo bumworohera bwo gutambutsa ibikoresho ndetse n'ubundi bufasha ashyira bagenzi be basa n'abagotewe muri ibi bice. Ni agahinda ku gisirikare cya leta ya Kongo kugeza ubu. Ibintu rero ntabwo byoroshye. Nanone biravugwa neza ko FDLR na FARDC zaturukaga muri parike ya Virunga, zivugwa ko byari bigiye kuba ibintu bibi cyane mu batuye mu nkengero z'umujyi wa Goma, kuko humvikanye amasasu menshi cyane, ariko benshi baje gutahura ko ari intare za Sarambwe zari zamaze kujya kuzibira ndetse no kuburizamo ibi bitero bikomeye cyane bya FDLR n'izi wazarendo byaturukaga hariya muri parike ya Virunga bafatikanyije n'ingabo za leta ya Kongo. Amasasu yavuze iminota 30 gusa, benshi bemeza neza ko imbunda mu minota 15 ya nyuma zavuze zisa naho ziremereye arizo zarangije aba ba FDLR ndetse n'aba FARDC bari bamanutse baje kuhungabanya umutekano w'abaturage batuye mu nkengero z'umujyi wa Goma uturuka kuri iyi parike ya Virunga. Ibi rero byagaragaje neza ko M23 iryamiye amajanja ndetse ikomeje kugenda yihanangiriza ku buryo bukomeye cyane izi ngabo bahanganye ku rugamba. Ndakubwira neza ko nanone muri Kivu y'Amajyepfo ubwo niho twageze hari kuvugwa imirambo y'abasirikare b'Abarundi. Si inshuro ya mbere si ya kabiri Abarundi imirambo yabigaragaye hafi n'umupaka, benshi bakibaza ababishe, aho bamwe bavuga ko ari M23 abandi bakavuga ko ari amadubu, ndetse benshi bagakomeza kwibaza kuri ibi. Igihari nuko imirambo y'abasirikare b'Abarundi igera kuri 6 yagaragaye ndetse abaturage bayifotora. Ibintu byababaje cyane leta y'u Burundi. Ibikomeza kugenda bivugwa neza ko ibijyanye no kurunda abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo byo bikomeje kugenda bibagaterera nzamba. Ni mu gihe Abarundi bo bongeye umubare w'abasirikare kuri ubutaka, nubwo perezida w'igihugu cy'u Burundi atabivugagaho rumwe nabo bayoborana iki gihugu. FARDC binyuze mu itangazo
ryasohorewe i Kinshasa baratabaza bavuga neza ko M23 yabatunguye ndetse ngo ikabagabaho igitero gikomeye cyane kuri iki kibuga cy'indege cya Bangkok cyangwa se cya Kisangani bitewe nuko uhitanga mu ntara ya Shopo ibintu bisa naho byongeye kudogera mu buryo butunguranye cyane. Hari hashize iminsi igera kuri 4 mu by'ukuri ahangaha havugwa gucengerwa ku buryo bukomeye cyane n'igisirikare cya Alliance Fleuve Congo, izi ngabo za M23 ndetse benshi ntibaze kugenda babiha agaciro. Byaje guhabwa agaciro nyuma yuko leta ya Kinshasa y'amatangazo agera kuri 2 atabaza amahanga andi amenyesha abaturage ko ikibuga cy'indege kitakiri gukoreshwa by'agateganyo bitewe n'ibitero bikomeye cyane byamaze kuyibasira by'igisirikare cya leta ya M23 cyangwa se igisirikare cy'inyeshyamba za M23. Ahangaha rero M23 ikomeje kugenda ikora ibishoboka byose, nubwo benshi bakomeje kugenda bavuga ko ari inyeshyamba zo zatangiye kwiyumva nka leta. Ni nayo mpamvu rimwe na rimwe umuntu aba ashobora gusanga yisanze yabise leta, kandi mu by'ukuri ntabwo ari igisirikare cya leta. Izi ni inyeshyamba ziharanira uburenganzira bwazo muri rusange, zamaze gutanga isomo rikomeye cyane rero ku gisirikare cya leta ya Congo FARDC, kugeza ubwo Tshisekedi noneho yongeye kuboroga atabaza ibiraza gushyirwa kurinde noneho gutungurwa gukomeye cyane. Ubu tuvugana iyi nkuru ndaje nyigusesengurire nkubwira uko byagenze kugeza ubwo Tshisekedi ndetse n'ingabo ze i Kinshasa basuye amatangazo ndetse n'ikibuga cy'indege mpuzamahanga kikaza kuba gihagarikwa. Ariko ndakubwira nanone ko ataraho nyine hari kubera ibitero, ni nyuma y'imirwano imaze iminsi ibera hariya mu Kivu y'Amajyaruguru, neza za Rubaya hafi n'Ibirombe ndetse n'inkengero zaho, ndetse no mu isantere Rubaya ahasanzwe hazwi ndetse hakungahaye ku mabuye y'agaciro. Ubu ngubu tuvugana hongeye kuraswa ibibombe biremereye cyane n'ingabo za leta, aho bivugwa neza ko ahazwi nko ku guest house ya Joseph Kabila hongeye kwibasirwa ku buryo bukomeye cyane. Ni drone yongeye kuharasa ndetse ikarasa no mu baturage, ndetse benshi bavuga neza ko iyi drone yarashe n'ikibombe mu isoko hariya neza ibintu byaje kuba nkaho ari ibintu bitunguranye cyane. Benshi baribaza impamvu Tshisekedi n'ingabo ze bakomeje kumisha ibi bisasu. Ndakubwira icyabaye nyuma yuko izi ngabo za leta ya Kongo zirashe mu isoko ndetse hariya za Rubaya, ibintu bikaba byicurikiye kuri Tshisekedi kugeza ubu. Ni inkuru zigaragaza neza ko igisirikare nyine cya M23 cyongeye gupanga umupango bucece ndetse kiza kwinjirira ku buryo bukomeye cyane, kimenya amakuru n'imbaraga ziri ku kibuga cy'indege cya Kisangani. Aha turakoresha Kisangani kuko niryo zina abantu benshi bamaze kugenda bamenyera. Ahangaha rero mu ntara ya Chopo, ahangaha kuri kibuga cy'indege cya Kisangani niho M23 yaje kongera kugaba ibitero bikomeye cyane, ibitero bikoranye imbaraga z'umurengera nk'uko ababibonye babyemeza. Amakuru aturuka hariya rero aremeza neza ko ubu tuvugana ikibuga cy'indege cyafunzwe mu buryo twakita ubw'agateganyo ndetse n'igihe kizafungurirwa kitaramenyekana. Ibi byahise bishyirwaho n'igisirikare cya leta ya Kongo. Nubwo bimeze bityo, M23 iki kibuga cy'indege ntabwo yakigaruriye ngo ibo ariyo igifite 100%, ahubwo yahagabye ibitero bikomeye cyane bihungabanya bikangiza ibikoresho by'igisirikare cya leta ya Kongo byari bihapakiye, ndetse ibintu bigaragaza neza ko iki ari kimwe mu bibuga by'indege bikomeye cyane ndetse bisa nkaho ari cyo kibuga cy'indege gikomeye hano muri iyi ntara ya Chopo ndetse no mu nkengero zaho, ndetse bivugwa neza ko kibuga cy'indege ari kimwe mu bikoreshwa cyane kuko ni mpuzamahanga. Aha rero ni naho hashyikira bimwe mu bikoresho by'intambara bizanywe na Tshisekedi guhangana ku rugamba. M23 mu kubipanga yahagabye igitero gikomeye cyane kugeza ubwo Tshisekedi Kinshasa n'ingabo ze bahagurutse bagatabaza bavuga neza ko noneho ibintu bitaboroheye habe na gatoya. Ubu tuvugana amakuru aturuka yaravuga neza ko ububiko bw'intwaro bwa Kisangani hano kuri kibuga cy'indege bwamaze kwangizwa ku buryo bukomeye cyane n'ibitero bya M23. Agahinda kongeye kuba kafata Tshisekedi, icyatumye leta yihutira gusohora amatangazo akomeye cyane. Bamaze gutakaza byinshi cyane mu bikoresho, ububiko bwa za drone nyinshi cyane hariya, ndetse n'abasirikare benshi bari bahari bamaze kurekura barirukanka, aho benshi bemeza neza ko M23 iki kibuga cy'indege ishobora no kuza kuba yakigarura bakaza gusanga iragifite 100%. Rero biraza kugenda bigaragazwa nuko benshi mu basirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo bamaze kuva mu birindiro, ndetse abarindaga ikibuga cy'indege bose bamaze gukwira imishwaro nyuma ya bombardoma ikomeye cyane intare za Sarambwe zakoze kuri iki kibuga, aho amarokete ndetse n'ibindi bibombe biremereye cyane byatunguranye cyane bikubita nk'inkuba, maze abasirikare bakaza gukizwa n'amaguru bakirukanka amasigamana.
ibihombo ni amarira akomeye cyane ku gisirikare cya leta ya Kongo. Ahangaha niho hifashishwaga nk'ububiko bushya kuko ni ikibuga cy'indege mpuzamahanga. Ibyaturutse Bujumbura ndetse n'ibiturutse mu bindi bihugu ibimwe byashyikiraga hano kugira byoherezwe ku mirongo y'imbere ku rugamba yaba muri Kivu y'Amajyepfo ndetse no mu bindi bice bitandukanye bya Kivu y'Amajyaruguru. Hano hapangirwaga urugamba ku buryo bukomeye cyane. Ubu tuvugana ntabwo bigikunze ndetse ikibuga cy'indege cyangiritse ku buryo bukomeye cyane kugeza ubwo leta yo ubwayo itanze amatangazo arimo akababaro kenshi n'agahinda, bemeza neza ko izi ngabo za M23 zamaze kuhatanga isomo rikomeye cyane nk'uko byagendaga bigaragazwa. Amakuru yarasobanura byinshi cyane mu mutekano, politiki na diplomasi ku butaka bwa Kongo. Ubu ngubu twari turi mu ntara ya Chopo kuri ikibuga cy'indege cya Kisangani, ariko reka twimukire za Rubaya ahakomeje kuvugwa ibitero bya drone ku buryo bukomeye cyane. Igisirikare cya leta ya Kongo gikomeje kugenda kirekura ibibombe mu baturage. Ubu tuvugana ku isoko hariya neza ya Rubaya nyuma y'uko M23 yahagaritse ingabo za leta ya Kongo ziri kugaba ibitero hariya neza mu bice bisanzwe bicukurwamo amabuye y'agaciro by'umwihariko ayiganjemo koruta. Ubu tuvugana bongeye kurasa mu baturage. Nagahinda gakomeye cyane. Amatangazo ndetse official communique ziragenda zivuza ubuhuha yaba kuri Tshisekedi ndetse na M23, buri umwe ashinja undi ibikomeye cyane kugeza kuri ubu ngubu. M23 yari imaze iminsi yohereza abasirikare benshi cyane muri Kivu y'Amajyepfo aho bagomba guhagurukira mu bice M23 yimukiyemo nyuma yo kurekura ibice bya Plaine d'Ruzizi ndetse n'ahandi. Ubu tuvugana harumvikana ubwoba bukomeye cyane ibisirikare yaba FARDC, abarundi n'abandi bafatikanya n'izi ngabo. Ubwoba bwabatashye. Abasore b'intare za Sarambwe biteguye ndetse bamaze kwerekeza mu bice nk'uko amakuru bigaragaza. Ku murongo wa telefone abaturage twahamagaye baherereye mwabira bica babonye uyu murongo w'izi ngabo bisa nkaho batubwiye neza ko ibingibi byari nko kwerekana neza ko batangiye iki gikorwa. Ubundi hari amakamyo menshi cyane baje kujyamo akomeza imbere. Wari kare Kisangani ibice byinshi byamaze kubatombe ndetse intare za Sarambwe abakomando bazo bamaze kwerekeza imbere, bagenda bategura inzira kugira ngo bataza kugwa mu mitego ndetse n'ambushi y'iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ubwoba ni bwose hakurya ku ngabo za leta Kinshasa. Tshisekedi akomeje kujya ku gitutu, arabwirwa neza ko atanacunze neza yaza gukubitwa kudeta, uretse ko no kugera muri uyu mujyi wa Kinshasa bigoye. Benshi bemeza neza ko M23 ishaka kuhegera kugira ngo igibone uko iharasa byoroshye, kuko kuyigaruriraho bisa naho bitahita abikunda. Abasirikare benshi cyane b'intare za Sarambwe bagaragaranye murare ku maso ndetse basa naho ibi bintu bari babinyotewe cyane, kuko bagiye babwirwa kenshi ko gahunda ari kujya Kinshasa bagakuraho leta waginga nk'uko bagiye babwirwa na General Makenga ubwo bakoraga amakosi agiye atandukanye. Ibi kandi biravugwa mu gihe M23 yari maze hafi amezi abiri soya abasirikare barenga 13,000. Abasirikare bashya bikanjemo abo mu itsinda rikomeye cyane ry'igisirikare, itsinda ridasanzwe ritabaraho rukomeye, kandi abangaba bakaba aribo bifashishwa mu operation agiye atandukanye. Ubu tuvugana rero hamaze kumvikana ikimeze nkaho ari impuruza. Tshisekedi araboroga aratabaza, aribaza ibigiye kumubaho mu gihe we afite gahunda yo guhindura itegeko nshinga ngo akume ku butegetsi, mu gihe abaturage baba bamugiriye icyizere. We akomeje nanone guterwa ubwoba nuko igitutu gikomeye cyane M23 none higiye kujya imuhumekera mu bitugu neza yamugezeho ahangaha hafi n'ibiro bye. Induru zitangiye kuvuga rero. Imiryango ishinzwe amahoro yamaze gusa niterana Tshisekedi kuko abenshi bamaze kubona neza ko ari umunyamanyanga. Igisirikare kandi cy'intare za Sarambwe cyagaragaje urundi rwego rudasanzwe rwa kajugujugu z'intambara ziri guturuka mu bice bya Karehe. Ku kibuga cy'indege cya Kavumu naho M23 yongeye kuhagurukiriza amadrone. Bivugwa neza ko ari kugenda areba imbere aho berekera niba nta mitego cyangwa se ibirindiro by'ingabo za leta ya Kongo bihari bashobora kuza kwisangamo bikaza kubagiraho ingaruka zikomeye cyane. Ibi kandi biravugwa neza ko izi drone n'indege ari byo kurinda umutekano w'ikirere kugira ngo igisirikare cya leta ya Kongo kitaza kuba cyabarasaho muri uru rugendo. Kandi bivugwa neza ko aba basirikare batagomba kugendera mu kivunge, bamaze gucamwa amatsinda akomeye cyane, bamwe bakanyura ibice bitandukanye kugira ngo baze kugira aho bahurira bitewe
bitewe na mapu bafite. Benshi baravuga neza ko tekinike na tactique mu buryo bw'urugamba kwa divansinga bakubita batababarira hadi tanka y'insazi ari byo bigiye kuranga iki gisirikare cy'intare za Sarambwe gikomeje mu by'ukuri kugaragaza ko gifite inyota yo gukuraho ubutegetsi bwa Tshisekedi. Intare za Sarambwe kandi zikomeje kugaragaza neza ko mu bijyanye na diplomasi ari naho bakomeje gutsinda Tshisekedi agakomeza gusebera mu mahanga. Mu bijyanye na politiki na diplomasi baramurangije neza. Ubu hasigaye urugamba narwo rutari runini cyane kuko n'ubundi igisirikare cya leta ya Kongo gisa naho cyamaze gutsindwa urugamba rugikubita. Imirwano irakomeje mu bice bitandukanye. Benshi baravuga neza ko iki gisirikare cya leta ya Kongo aho bigeze aha uretse kwemera ibiganiro nabyo mu 23 ishobora kubita cyemeye nta yindi shuwa ihari. Intare za Sarambwe zikomeje kugenda nta uzitambika dore ko ibi bice ingabo z'abarundi benshi baza niba zishobora kubigiramo ndetse cyangwa zikaba zakoherezwa muri ibice zikarekura umujyi wa Uvira nawo wugarijwe kugeza ubu. Twirwaneho iraturuka hejuru Minembwe na Mikenke ibarasa amakompora mu ishyamba rya Mikenke. Bikagaragara neza ko mu gihe baba barekuye gatoya uyu mujyi nawo Twirwaneho amaduba ashobora kuwufata nubwo bavuga neza ko ma 23 bakiri kumwe mbiri muri ibi bice. Ibintu rero biragaragaza neza ko Tshisekedi ndetse na perezida w'igihugu cy'u Burundi bamaze kujya mu mayira abiri babuze icyo gukora. Barajya hakurya gutangira intare za Sarambwe uyu mujyi wa Uvira urafatwa kandi bisa nkaho perezida w'igihugu cy'u Burundi we aricyo kimuhangayikishije kuko uyu mujyi bahana imbibi ndetse avuga neza ko ataturana n'izi nyeshyamba nk'uko yagiye abivuga. Kandi bigaragara neza ko Uburundi budafite umubare munini w'abasirikare bitewe n'abagiye bagwa kuri urugamba ku buryo bashobora kuba deployinga muri ibi bice. Ibi rero biraza kugenda bigira ingaruka zikomeye cyane kuri iki gisirikare cya leta ya Kongo. Ese aratabaza abandi? Haragaruka ingabo za Angola kandi twarabonye ejo imirambo yabo yoherezwa Kinshasa nyuma yuko baguye hariya hafi na Puezero. Biraza kugenda bite? Aha se haraza kuza abacancuro ko nabo bagaragaye nk'abananiwe kurwanira muri ibice by'amashyamba ndetse no gukoresha amadrone bagiye bagabwaho ibitero kugeza ubwo bamwe bikuye muri iyi mirwano bagasaba gusesa amasezerano bari bafitanye na Tshisekedi maze bakaba bakisubirira iwabo nk'uko banyuze ku butaka bw'u Burundi ku kibuga cy'indege cyitiriwe Melchior Ndadaye i Bujumbura bakongera guhabwa inzira bagataha bakerekana neza kuko batekerezaga urugamba atari ko rumeze ndetse ibintu bisa naho bitandukanye nuko babyibwiraga. Ubu tuvugana hakomeje kumvikana umwuka mubi utari mwiza hagati ya perezida w'igihugu cy'u Burundi nabo bayoborana iki gihugu by'umwihariko inzego za gisirikare ku bijyanye n'icyemezo cyo kohereza abasirikare kuri ubutaka bwa Kongo. Ibisa nkaho byamaze gushyira muri krize ikomeye cyane iki gihugu cy'u Burundi nk'uko bigenda bitangazwa. Urupfu rwa General Byamungu ubarizwa mu mutwe wa 23 kandi akaba umwe mu nkingi za mwamba kuko ni umugaba w'ingabo wungirije wa 23. Nukuvuga ko wungirije uyu mugabo General Sultani Makenga akaba General Byamungu bivugwa ndetse bimaze umunsi hafi amasaha 24 bavuga urupfu rwe ndetse igisirikare cya leta ya Kongo kikigamba ko gishobora kuba cyamwishe. Ndeka mbanze nkubwire uyu General Byamungu ubundi ni muntu ki kugeza ubwo yungirije umugaba w'ingabo za AFC 23. Ubundi General Byamungu ni umwe mu bahoze mu gisirikare cya 23 ubwo cyatangiraga iyi ntambara mbere cyane ubwo barwanaga bikaza kugera aho basa naho basinzwe ubwo amahanga yabafatiraga ibyemezo bikomeye cyane bakarekura umujyi wa Goma bakaza gutatana ndetse nabo ubwabo bagasubiranamo. Ibi murabyibuka cyane haciyeho imyaka itari mikeya. Uyu General Byamungu yari umwe mu bakomeye cyane muri 23 maze icyaje kuba kuko yari umusirikare ukomeye cyane ndetse wari waranahoze mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC kuko mbere yuko ajoininga 23 yahoze mu gisirikare cya leta ya Kongo FARDC nabwo yari umusirikare ukomeye cyane ndetse bivugwa neza ko yari afite imwe mu mitungo ikomeye maze aza kukivamo ajya muri 23. Akimara kugera muri 23 niho yakomeje kuba yarwana ku buryo bukomeye cyane ndetse afasha uyu mutwe kwigarurira umujyi wa Goma. Murabyibuka ku nshuro ya mbere birukana 23 muri ibi bice bikaza kurangira isubiye mu mashyamba ndetse gatatana nabo ubwabo bagasubiranamo. Ibi bikimara kuba bakimara gusubiranamo Tshisekedi nawe yarageze ku butegetsi ahita asaba uyu General Byamungu kugaruka ndetse agafatanya nawe mu gisirikare ndetse bakaza kugenda bafatikanya mu bijyanye n'imiyoborere by'umwihariko y'igisirikare. General Byamungu
Byamungu yarongeye asubira mu gisirikare cya leta ndetse akuramo inshingano zikomeye cyane. Ariko uyu mugabo yasubiye mu gisirikare cya leta asanga imitungo ye myinshi cyane bamwe mu bajenerali bahoranye mu gisirikare cya leta ya Kongo barayibohoje, bimwe mu bikorwa bye bigiye bitandukanye barabifashe ndetse bisa nkaho nawe ntacyo yari asigaranye mu bijyanye n'imitungo, kuko akimara kuva mu gisirikare cya leta agiye mu nyeshyamba abasirikare bayoboranaga ndetse n'abari hasi ye mu mapeti bahise bagabangabana imitungo ye ndetse banayiyandikaho mu buryo budafututse. Niyo mpamvu yagarutse mu gisirikare cya leta ya Kongo, ndetse uyu mugabo Tshisekedi utetse igihugu cya Kongo amwizeza kumufasha ndetse kongera kugira imitungo. Noneho uyu General Byamungu aza kureba asanga bamwe mu basirikare bamwe na bamwe yarushaga n'amapeti bashaka kumugambanira, kuko bamaze gufata imitungo ye bumvaga neza ko azabagarika uko byagenda kose ndetse bakajya bashaka kumugenzaho ibyaha bikomeye cyane. Ariko akaba umutoni wa Tshisekedi icyagiye kimurinda, kuko bamwe mu basirikare bakuru basaga naho batamwiyumvamo bitewe n'uko yari agarutse kandi imitungo ye baramaze kuyigabana, nta nubwo bamukundaga kuri iyo nshuro. Ibi rero byaje gutuma uyu mugabo aba mu gisirikare cya Kongo ameze nk'uru kugifera, kugeza ubwo Alliance Fleuve Congo M23 yongeye kwisuganya mu by'ukuri. Acyumva amakuru ko M23 yongeye kwiyegeranya, bongeye gutangira ibitero bikomeye cyane. Uyu mugabo wari unacunzwe ngo ku buryo bukomeye cyane rwose yaje gutoroka igisirikare cya leta ya Kongo ku nshuro ya kabiri, ahita yisubirira muri M23. N'uyu ndi kukubwira rero biri kuvugwa neza ko yapfuye igisirikare cya leta ya Kongo kigamba ibitero cyamukozeho ngo kikamuhitana, yahise asubira muri M23 kugeza na n'ubu n'uwungirije General Sultani Makenga. Urumva ko ari umuntu ukomeye cyane. Icyazwiho mu bijyanye n'urugamba nuko we aba ari ku rugamba ndetse ari kumwe n'abasirikare, ntabwo ajya ategekera cyangwa ngo atange amabwiriza ku cyombo nk'abandi basanzwe mu gisirikare cya leta ya Kongo. Ibi rero nibyo benshi bavuga neza ko ari umuhate n'umurava w'uyu mugabo. Uribaza ngo byagenze gute, izi nkuru zavuye he kugira ngo uyu mugabo General Byamungu aze kuba abikwa ndetse n'igisirikare cya leta ya Kongo kivuge ko cyamwishe? N'amakuru yakomeje kugenda hwihwiswa ndetse ibinyamakuru byinshi cyane bikandikwa, ariko amakuru agezweho nonaha aremeza neza ko General Byamungu ari muzima. Gusa benshi bemeza neza ko aho yari ari hagabwe igitero gikomeye cyane ndetse yari afite abarinzi benshi cyane, hapfuyemo babiri. Bivugwa neza ko uyu mugabo mu burwanyi bwe ndetse no mu buryo afitemo ubuhanga mu bya gisirikare yabashije gutoroka iki gitero cyari cyamugabweho. Kuri ubu ameze neza cyane General Byamungu. Abakomezaga kugenda bahwihwisa amakuru by'umwihariko ibinyamakuru bifite propaganda mu gisirikare cya leta ya Kongo bisa nkaho byakomeje kugenda bivuga ko uyu mugabo yaba yamaze kwicwa, ariko mu by'ukuri uyu mugabo ni muzima, nta gikomere ndetse nta n'igicurane ataka, ahubwo ni nawe uri kugenda ayobora ngo ibitero bikomeye cyane, akomandinga abasore ba M23 bari imbere ku mirongo y'imbere ku rugamba hariya za Rubaya ndetse na za Masisi. Kugeza kuri ubu ngubu niyo nkuru naba nkubwiye kuri uyu mugabo General Byamungu, ndetse bivugwa neza ko rwose ubu ubuzima bwe buri kugenda neza nyuma y'uko igisirikare cya leta ya Kongo cyari kigerageje kumwivugana ndetse kinakoresheje igitero cyo ku butaka na drone, ariko bamwe bakaza kwemeza ko yapfuye. Kugira ngo mbanze nkubwire uwo ari we ndetse nkubwire ko ubu ngubu ari muzima cyane. Si ibyo gusa rero, ndakubwira neza ko ahitwa Rubaya ubu ngubu tuvugana hari guturika ibiremereye cyane, ndetse abasirikare b'igisirikare cya leta ya Kongo basa naho bahuye n'uruva gusenya. Ahari uyu mugabo General Byamungu asa naho ari gukora ibimeze nko kubahana nyuma yo kumubika bavuga ko yapfuye, ndetse akaba noneho ari gutanga isomo ku mirongo y'imbere ku rugamba. Igisirikare cya Kongo ubu tuvugana cyamaze guta ibirindiro bikomeye cyane nyuma y'uko bari bafashe umwanzuro wo gutera Rubaya kugira ngo bigarurire ibice birimo amabuye y'agaciro ndetse n'ibindi bice nka bya Masisi. Ikimwaro kiri kubica, bakaza kuba bahereza mu baturage ariho bari kugenda barekurira ibibombe, ibintu Tshisekedi akomeje kugenda ashinjwa abwirwa neza ko ibi ari ibyaha by'intambara ari gukora. General Byamungu ni muzima, abayobozi ba M23 bose bari mu nshingano ndetse barimo barakubita batababariye. Byo benshi cyane bakomezaga kugenda bagaragaza ko abayobozi ba M23 ngo bamaze gucikamwe ibice nyuma y'urupfu rwa General Byamungu. N'ibihuha totaruma, ndetse byamaze kugaragara neza ko igisirikare cya leta ya Kongo gifite propaganda zikomeye bari kugenda bagaragaza kugira ngo babe bacamo M23 intege nyuma y'uko urupfu rwa Wiringoma rwagaragaye, ndetse bisa nkaho bitigeze bikoma M23 mu nkokora. Yakomeje imigambi, ibitero ndetse ntigeze ihagarara. Kuri ubu rero amakuru aragaragaza neza ko nta wundi muyobozi w'uyu mutwe wa M23 uragira icyaba ndetse ngo abe yaraswa n'igisirikare cya leta ya Kongo. Nubwo bitoroshye amadrone z'umunsi ku munsi ndetse n'ibindi bitero, ariko bisa nkaho bamaze kuvumbura umuvuno w'igisirikare cya leta ya Kongo, leta ya Kinshasa